karabaye burya koko Masisi ni Rwanda, imasisi ndetse n'utundi duce tugiye tutandukanye. Waruzi ko ari Rwanda? Umuco nyarwanda, amata, ibintu byose bigiye bitandukanye biranga umuco nyarwanda, kubana neza, abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, ndetse n'ibimenyetso by'umwami. Ahangaha Masisi, Uvira, Rucuro ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye twa Kongo, by'umwihariko utw'abakoloni bomoye ku gihugu cy'u Rwanda. Uzi ko ari Rwanda? Yewe reka ndeke kubarira unduta, kandi ibyo nzi ko undusha ni byinshi, ariko reka twinyarukire mu byaraye iwacu. Ibyaraye iwacu Masisi, Rucuro, Karangara ndetse na Uvira, aho hose ni Rwanda. Ahubwo se bamerewe bati abo banyarwanda? Izo mpirimbanyi z'ukuri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose ugiye kubyumva ahangaha. Ese waruzi ko ari Rwanda? Iki ni ikiganiro tugiye gutangira ndetse tuvuga n'ibyaraye Masisi. Turinjira muri operasiyo ihambaye kirimbuzi yabaye hagati ya M23 ndetse n'ingabo za AFC M23. Ikaze ni karibu ku makuru yacu y'uyu munsi. Tshisekedi kandi nanone arisubiriye. Byari biteganyijwe ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahurira mu gihugu cya Amerika i Washington kugira ngo baganire ku masezerano ndetse no bishyirwa mu bikorwa byo kugira ngo bafatanye kurandura umutwe wa FDLR kugeza ubu ngubu uherereye mu burasirazuba bwa Kongo, uhangayikishije ubutegetsi bw'u Rwanda cyane ko uyu mutwe uhora utangaza ko amaherezo ari ugutera u Rwanda ukangiriza abaturage ndetse ukanakuraho na leta iriho. Perezida Antoine Felix Tshisekedi akaba yarahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho bumvikanye ko bazashyira hamwe mu kurandura uyu mutwe wa FDLR. Nk'uko byagiye bigarukaho n'abasesenguzi bagiye batandukanye ndetse n'abakurikiranira politiki yo mu karere ndetse n'abakurikira irantambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, Senateri Fode ati kurimbura FDLR ni kurimbura igisirikari cya FARDC. Nk'uko byagiye bigaragara mu myaka ishize, byagaragaye ko leta ya Kongo yafashe abagwanyi ba FDLR ikabavanga n'igisirikari kirwana kuri leta ya Kinshasa kugeza kuri uyu munsi. Tshisekedi akaba yatangaje ko yahagaritse gahunda yo gusenya FDLR. Ibyo tugiye kuza tubisobanure, tubisesengure akantu ku kandi. Ariko kandi nanone imirwano yo iri guca ibiti n'amabuye. Imirwano irakomeje nkaho kugeza kuri uyu munsi update z'amakuru y'urugamba, operasiyo ihambaye cyane yabereye Muhemba, Bitongi ndetse ahangaha akaba hafashwe n'abarwanyi ba M23. Imirwano yakomereje muri Ruhehe ndetse na Rurenge, Ituri. Hose imirwano ikaba ikomeje cyane hagati ya M23 ndetse na FDLR. Imirwano ikaba yakomereje muri sagiteri ya Osibanyungu, aho niho M23 yafungiye, ikaba yahasenye ibirindiro bya FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo. Kugeza kuri uyu munsi M23 ikaba ikambitse muri ibi bice, akaba ariho yasenye ibirindiro, akaba ariho igeze. Igihugu cy'u Bugande kikaba cyatanze umusada, cyeruye ku mugaragaro gitanga umusada ku ngabo za M23 ziri kurwanira muri kano gace gaharanira ku mpande za Lake Tanganyika. Ahangaha abarundi nabo bakaba bari bahacakiraniye, bityo Uganda uyu muhozi akaba yatanze ubufasha kuri M23 byeruye bidasubirwaho, bitewe nuko nawe byatangaje ko yararambiwe n'abo barwanyi ba FDLR. Bakaba bakubitiye muri Tanganyika, abarwanyi baturukaga muri Tanzania ba FDLR. Kugeza kuri zitaha abagande bakaba batanze umusada beruye. Tugiye kuza tubinyuremo tugaragaze neza uriya operasiyo ihambaye cyane. Ikinshasa leta ya Kongo ikaba iri gushinja Kabila ibyaha bikomeye cyane, aho ashobora no gucibwa n'umutwe. Kugeza kuri uyu munsi amakuru ava Ikinshasa nuko amasaha ari imbere Kabila agiye kugezwa mu rukiko nk'uko bisanzwe, kandi araburana adahari, akaba ari bubaririshwe adahari, akaba ari gushinjwa ibyaha birimo kuba gufasha umutwe wa M23 kugambanira igihugu ndetse no gushaka gucisha
gukora kudeta gukuraho perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kugeza kuri uyu munsi babirebera kure muri Kinshasa bakaba bari kugaragaza ko leta ya Kongo igikomeje umugambi wo kugenda igenda ifunga abayobozi bagiye batandukanye nk'uko yagiye ibikora, igahera ku bajenerali mu buryo bwo kwikanga cyane ko kugeza kuri ubu ngubu abaturage ndetse n'abayobozi badakomeje gukunda uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi uri gukomeza gufatanya n'imitwe y'iterabwoba ndetse akanga gukora n'ibikorwa remezo, ahubwo amafaranga akayishyira mu buryo bw'intambara, haba kugura drone zihambaye cyane ndetse no kuba yahemba abacyanshuro bije y'igihugu ikaba ikomeje gushirira mu rugamba ndetse mu ntambara iri kuhuza M23 ndetse n'igisirikari cya FARDC. Nyuma yaho kandi M23 yigaruriye ibice nka Gatogota, Bushika ndetse na centre yo muri Ruki. Ubu tuvuga na M23 ikaba yafashe Muhemba ndetse na Bitongi. Imirwano ikaba yabaye muri Kiruno Rukerera, ikaba yari ikomeye cyane aho M23 yahakoze ibitendo bikomeye cyane ikabasha kuvanaho aba wazarendo ndetse n'aba FDLR bakaba basubiye inyuma. Nk'uko rero twagiye tubibona imirwano n'ubundi ikaba yakomereje muri Rugezi aho n'ubundi abarundi bari bacekiranye na M23 ikaba ikomeje kuba yarazengurutswe mu bice byose yari yaregaruye, yarazengurutswe n'abacyanshuro abasirikari b'abarundi ndetse n'abasirikari ba FARDC bifatanyije na FDLR ndetse na wazarendo. Nk'uko byagaragaye ku munsi w'ejo imitwe igiye itandukanye harimo wazarendo, hagaragaye amakamyo agera kuri 22 apakiye wazarendo aho yabamenye muri Lake Tanganyika. Aha ngaha kandi bakaba bari no kurwanira mu mujyi wa Uvira. Turaza gutera akajisho kandi ku nama yahuje M23 n'abanyamakuru ku bibazo byaberewemo ndetse n'icyo yari igendereye muri rusange. Ikaze nk'uko bisanzwe ni ku mutekano, politiki na demokarasi, aha InfoHub 250. Nk'uko mubibona ni umuyoboro mushasha, kora subscribe kugira ngo tuje tubana neza, twabanye ku mirongo igiye itandukanye kugira ngo n'aha dukomeze tubane neza ndetse amakuru tushize ubona update zako kanya. Ikaze kabone nubwo amasezerano ya Doha yashyizwe mu bikorwa ndetse akanubarizwa no ku mpande zombi, harimo kuba bombe baremeye kuyasinyaho ndetse n'amasezerano yahuje umukuru w'igihugu cya Kongo ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabereye Washington ku wa 27 aho bari baremeranyije ko bagomba gufatanya gusenya umutwe wa FDLR uharanira mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza kuri uyu munsi Tshisekedi akaba yisubiriye kandi hari hateganyijwe n'ubundi umuhuro uzahuzwa abakuru b'ibihugu byombi i Washington kugira ngo n'ubundi bashire mu bikorwa ibyo basinye, bashireho n'ingamba ndetse n'uburyo bagiye kubikoramo. Tshisekedi akaba yisubiriye, akaba yabonye ko kurandura FDLR nawe ubwe yabaranduye igisirikari cye nk'uko byatangajwe n'itangazo yacishije kuri Twitter ndetse akabicisha no kuri radio na televiziyo by'iki gihugu. Akaba yatangaje ko ibyo gusenya FDLR bitakirimo, nta nubwo azanabikora ibiganiro bijyanye no kuba yasenya FDLR. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo kandi akaba yagerageje kongeraho kandi ko mu gihe M23 itabivuye mu bice byose yafashe nta bwumvikane buriho, igomba kumanza yasubira inyuma mbere yuko igira ikintu na kimwe isaba. Ibi bihabanye n'ibikomeje gusinyirwa mu nama zigiye zitandukanye harimo n'ibyabereye i Doha. M23 ikaba bari basinye nyuma y'isezerano yo kuba bahana agahenge, ariko mu gisobanuro gihamye nuko agahenge kari ku mpande zombi. Leta ya Kongo kandi ikaba igaragaje kugaba ibitero cyane ko itigeze inahagara ndetse n'amasezerano ya Doha yasinwe bari mu mirwano. General Muhozi Kainerugaba uyobora ingabo z'Ubuganda akaba yatangaje ko mu gihe ibi bihugu bikikije demokarasi iharanira Repubulika ya Kongo itakemura kino kibazo ndetse no kuba isadeki cyangwa se iyasi n'ibihugu by'ibituranyi bikomeza kwavansa ndetse no gufasha imitwe yitwaje intwaro irimo kino gihugu cya demokarasi iharanira Repubulika ya Kongo, aho yasobanuye ko sadeke yaje mu by'ukuri igafatanya na FDLR
ibi ngibi bikaba yasobanuye ko iki kibazo kitazigera kibonerwa umuti. Ni muri uwo muco kandi General Kainerugaba akaba yatangaje ko yatanze umusada byeruye kuri M23 kuwa 27 Kamena 2025 u Rwanda na RDC bakaba barasinyanye amasezerano yo gufatanya kurandura uyu mutwe ukorera mu burasirazuba bwa Kongo bita FDLR. Ibyo ngibyo bikaba bitarubahirijwe bitewe nuko leta ya Kongo yanakomeje gutangaza ko itazasenya uyu mutwe bitewe nuko uyu mutwe ahanini uri mu gisirikari cya leta ya DRC. Bityo amasezerano yose yagiye arakorwa hagati yo gushaka ubwumvikane bw'amahoro, leta ya Kongo ikaba yatanze imirongo itukura ikanavuga ko imbere na mbere kugira ngo hagire ikintu cyose gikorwa M23 leta ya Kongo igomba gukora uko ishoboye kose ikamanza yavana M23 mu bice byose yafashe. Leta y'u Rwanda na leta ya Kongo si bari barumvikanye gusenya uyu mutwe wa FDLR gusa, ahubwo bari barumvikanye no kuzahana abarwanyi ba FDLR bakaba babashikiriza leta y'u Rwanda abakozwe ibyaha mu mwaka wa 1994 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bakaba babyozwa ndetse nabo bigaragaye ko batayikoze bagataha mu rwabo. Ni muri uwo mujo kandi leta y'u Rwanda ikaba yari byemeje ko nayo mu gihe bizaba bigenze gutyo leta ya Kongo imaze gusenya uwo mutwe wa FDLR nayo bikaba bari bayisabye kuzakuraho ingamba z'ubwirinzi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba yatangaje ko gusenya umutwe wa FDLR byava ku musaruro hagati ya M23 ndetse na leta ya DRC mu gihe bagirana amasezerano yo kuba n'ubundi M23 yava mu bice byose yafashe igasubira inyuma ikabirekera leta ya Kongo, ariko leta ya Kongo nayo izemera kuba yasenya umutwe wa FDLR. Reka dusimbukire ku mutwe ugira uti inama n'abanyamakuru M23 muri hoteli Serena Igoma kuri uyu mugoroba, aribwo M23 yagaragaje ko yasobanuye neza amasezerano yabereye i Doha muri Qatar. Abari bahagarariye M23 muri bino biganiro harimo umunyamabanga uhoraho bita Benjamin Mbonimpa ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri segiteri z'ubuyobozi bugiye butandukanye bwa M23, aribwo babajijwe ibibazo n'abanyamakuru nk'uko bisanzwe. Twatangiye batubwira mu by'ukuri icyari cyatumye batumizaho inama ndetse nyuma yaho batwemerera ndetse no kuba twabaza ibibazo. Nguko uko inama yagenze. Benjamin Mbonimpa umunyamabanga uhoraho wa M23 niwe watangije inama, aho yatangiye asobanura amasezerano yabereye i Doha, aho yahereye ku ngingo ya mbere yo kuba bari bayemeje agahenge bari bakiyemeje ku mpande zombi ko bagomba kumvikana ku gahenge, atari leta ya Kongo gusa yari igomba agahenge, atari M23 gusa yari igomba agahenge, ahubwo bombi bari bagomba agahenge. Kandi akagaragaza ko leta ya Kongo bwihishwa n'ubundi basinye bakomeje imirwano kugeza kuri uyu munsi, kuva basinye ndetse kugeza kuri aka kanya n'ubu ngubu tuvugana hakaba hakomeje imirwano mu burasirazuba bwa Kongo ishamiranyije leta ya Kongo ndetse na FCM 23. Ibi ngibi bihabanye n'ubundi n'iri tegeko rya mbere cyangwa se iri hame ryo kuba bari bihanye agahenge. Itegeko rya kabiri cyangwa se hamwe rya kabiri ryari gukorana bizeranye kwari mu buryo bwo kugira ngo nimba umwe akoze ako gahenge ndetse n'undi agakore kandi bombi bizere ko ari byo koko. Itegeko rya gatatu ryari gushyiraho Guverinoma ihamye ndetse bahuriyeho bose ubutegetsi M23 ikagiramo 50% ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagiramo 50%. Aha kandi uyu muyobozi yakomeje asobanura akamaro ka MONUSCO mu burasirazuba bwa Kongo eseko nakaye, kandi uburyo bwo gushira mu bikorwa amahame nabwo uburyo bwo gushira mu bikorwa amahame nabwo bwaraganiriweho ndetse no guhana imfungwa ku mpande zombi, haba kuri mpande ya leta ya Kongo ndetse no ku mpande za M23, bose bagahana imfungwa bagiye barafata z'intambara mu buryo bukurikije amategeko, mu buryo buhanye umuco. Aha kandi bakaba yakomeje
barasobanura neza ko bari bumvikanye ko n'impunzi ziri mu bihugu bigiye bitandukanye zahunze zikavanwa mu byabo kubera intambara yahuzaga yaberaga muri ibi bice, harimo abo FDLR yakuye mu byabo ndetse n'abahunze iyi ntambara icyaminanyije mu 23 ndetse na leta ya Kongo bagomba guhunguka bakaza mu bwabo ku buryo bwo gucura impunzi byo nacyo cyari ikintu kigiwe muri iyi nama yabereye idoha, nubwo leta Gisekedi, leta ya Perezida Felix Antoine Gisekedi ikomeje guca amazi aya masezerano y'idoha nuko byari byifashe. Twaje kubabwira kandi kuri uyu wayoboye perezida bita Kabila wayoboye leta ya Kongo mu gihe kingana n'imyaka 16 kugeza kuri uyu nguyu kugeza kuri uyu munsi akabiri gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, ibyaha byinshi byanamucisha n'umutwe, aho kugeza maginga ya aribwo muri aka kanya agejeje mu rukiko, tukaba tutari twamenya neza imbese ibyara gushingwa n'ibiki, ariko byinshi bikaba bijyanye na politiki ndetse no kuba ari kubazwa impamvu yaje igisenyi ndetse ari igoma guhura na M23 kugira ngo bije ku mutekano muke mu karere ndetse n'igisubizo gihamye cyazana umutekano urambye. Felix Antoine Gisekedi uyobora leta ya Kongo akaba atarishimiye uyu mwanzuro w'uyu mugabo wayoboye leta ya Kongo ko yamufashe nko kuba ashaka guhirika ubutegetsi buriho ndetse no kugambanira igihugu, kugambanira abakongomani muri rusange. Amakuru yacu uyu munsi tukaba tuyasoreje ahangaha, nakagaruka. Ciao kora subscribe, share and comment, murakoze. Igihugu kugambanira abakongomani muri rusange. Ibyo leta ya Kongo yatinyaga noneho birabaye. Tugiye kwinjira muri operasiyo kirimbuzi yabaye muri iri joro iteye ubwoba ndetse no gukomeza guhaza ibikoresho abacanjuro kuri leta ya Kongo. Ibi bikaba byafashwe na M23 bikaba byazaga mu makontineri y'amabara asa n'aya gisirikare ndetse kandi izo modoka zikaba zinjiraga muri Kongo ziturutse mu Burundi kandi zitagira na plaque. Aha tugiye kwinjira mu bikorwa bya gisirikare bihambaye ndetse unaratungurwa bikomeye cyane. M23 ikaba yagaragaye mu gikoresho gihambaye cyane mu modoka atonze umurongo agera kuri 12 yerekeza mu bice umwanzi yaturukagamo ndetse kandi bafite n'indege F-16 17 hejuru yabo. Nubwo kandi Kongo yagerageje gushotora intare ibikorwa byo gufata Uvira byo byari byegereje, ariko kandi ibi ngibi M23 ikaba yari yarabihagaritse kubera amasezerano yarategerejwe muri Katari n'abatari bakeya. Aha amasezerano akaba arashizweho umukonojo, ariko ibyasomewe muri amasezerano bikaba bizatangazwa tariki 8 z'ukwezi gutaha. Leta ya Kongo yashakaga gutungura M23 cyane itekereza ko basinziriye. M23 mu kwikutabara gukomeye cyane yitaba igana mu gufata umujyi wa Uvira. N'ubundi mu busanzwe intambara yahoraga itutumba icumbo mwotsi muri ibi bice, ariko reka tubanze tubabwira ukwijisha gukomeye cyane gukomeje gukorwa na FARDC mu gushaka kugaragaza ko ishaka kumvikana kandi mu by'ukuri igakomeza igategura intambara bwihishwa. Ubu yatangiye kugaba ibitero cyane bikomeye cyane biri mu nkengero za Bukavu na Minembwe muri Sud Kivu, kikaba cyaba gitero kitunguranye cyane aho M23 yiteze ko Kongo mu gihe atari haca na kabiri yari yakora ibintu bimeze guca, mu gihe yari yitezwe ko kandi amasezerano y'Ikatari yagira umumaro ndetse bikaba byanagira n'icyo bigeraho. Reka tuze tubigarukeho neza dusesengura akantu kandi tubafitiye amahame kandi uko agera muri 7 yasinwe hagati ya AFC M23 na leta ya Kongo yo kugarura amahoro. Mu mirwano yabaye muri iki gitondo kandi abasirikare barenga 15 baturuka mu mitwe igiye itandukanye barwana kuri leta ya Kinshasa bakaba bafashwe matekwa n'ingabo za M23. Nanone kandi M23 ikaba yaturukije amakontineri agera muri 6 yaraturutse Bujumbura, aho bigaragara ko yarapakiye intwaro, amasasu, dordone ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bya gisirikare. Aha bikaba bigaragara ko ari komande yari yatanzwe n'abacancuro bari kurwana kuri leta ya Kinshasa, ndetse bikaba byagaragaye ko izi ntwaro ndetse n'utudege dutoya twa drone twari bwifashishwe mu gitero bashaka kugaba M23 mu gukomeza kuri wa mugambi wayo wo kwikura mu bice yafashe. Ibi bihabanye n'amasezerano yafatiwe Qatar. Iyi yari komande y'abacancuro bari kurwana kuri leta ya Kinshasa nk'uko bishowe na leta
ya Kongo kugira ngo ibafashe gukuramo 20 mu bice yafashe, ndetse utibagiwe n'abarundi wazareno FDLR ndetse n'izindi mitwe zigiye zitandukanye zigomba gufasha leta ya Kongo kurwana 23 mu bice yafashe. Ikaze ku busesenguzi bukomeye cyane ndetse n'imirongo y'imbere mu rugamba